Zera utabula mathafa seyido mehlo akatshawuza umlilo vele zakho zihluphe udiniwe ushiyiwe uyindoda enomvanedwa sikhahlela kuwe ebusuku ngqongqoshe ophilayo izwi lakho linamandla liyavuka ubumnyama bubaleke ngoba lizwi loThixo ophilileyo siphambi kwethrone yobabalo lwakho nasehlweni Nkosi ukuphakamisa igama lakho kule ndawo ingqinele izwi lakho ngamandla amoya oyingcwele ushatala bashika. Can you open your mouth and pray for 1 minute? Don't keep quiet, pray for 1 minute. We silence every wicked spirit in the mighty name of Jesus. We torment the spirit. Rise, Jehovah. Kabarabasata. Kulabasatapa. Kabosakatapa. Karabasaka. In the mighty name of Jesus. Let us take this wonderful opportunity and give our apostle Dabufundis Rosa Mama and as leadership calls Otata Bonkis Budisa Oma or Sisi no Buddhist school abantwana abaningi siyathanda ukumbulisa ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabulisa ngegama lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Masiqiniseke ngokufika at this time. Iflight bekufana ifike 3:05, so bekufana baselanding 5 o'clock this night, but iflight iphume eJoburg ngabo 4:30 kodwa siyambonga uThixo Australia wazosibeka kule ndawo. Siyambonga ke uNkulunkulu nange-leadership yabantu abatsha ethe xa ethandaza kwatyhileka ukuba sibe khona kule veki njengoba selitshiwo ke ngokwanamba ikhaya lam lisemqanduli nditshatile nenkosikazi. Inkosi isikelele ngabantwana abathathu. Siyambonga ke uThixo ngokuba khona emfuleni Assemblies of God. Hallelujah. Yeah, uThixo sithembise ezinkulu kakhulu leviki. Only if inhliziyo yakho uyivulile wale wathi umprofeti kusasa sizabe siqhamula inkululeko. Kwaba khona indoda ethi ayitshole situation ababekuyo at that time yathi noba uxhwani uyisuthiwe
isutseya umuntu oprofeta izinto zabantu, umuntu oprofeta izinto. Uyabona umuntu othi indlu yakho ipinki isutseya ayomprofeti. Umuntu othi igama lakho lithi ayoprofeta. Ngoba xa uprofeta uya-identify. So umuntu oxele kunemoto ready noma ayizokwenzela nto. So ngiyayiqonda le ndoda yathi kulo muntu kaThixo isutseya wena. Kanti iyabhuda. Kuthiwa-ke wayibona ngoba wathi umuntu kaThixo uzayibona kodwa uzoxolisa. Inkinga yalaa ndoda kuyibona kodwa ingaphatheki. So le vele ingaphosi is an exciting week kumhlaba wase-Cape Town, especially kulo local church wasemfuleni. Ayexesha nje bangcwele ukuthi sibonise lenkosi so that sizokhawulezana sikhulula incwadi ye-Corinthians ezoqala chapter 1 verse 17 ofuna kahle isixhosa asibabele ne-Revelation sibese siyathandaza. Kuba uKristu akandithumanga ubhaptizo. Abantwana sesibabona yapha esibathandayo ukuba ningabafundisa abantu bayazi umuntu xa ebona wabulisa uyaqhubeka kuba ningabafundisa abantu bayiwani imessage eyisho ngayo baninzi kakhulu siyabonga funa le masibese siyathandaza. Kuba uKristu akandithumanga ubhaptizo. uKristu akandithumanga ukubhaptiza. Wandithuma ukushumayela indaba ezingcwele. Ungabi ngabulumko bakuthetha. uPaul uKristu usithume ukushumayela indaba ezilungile. Athi-ke njengoba engithume izindaba ezilungile unithume ukuba ngingazishumayeli nge-eloquence, ingabe ungabuciko bakuthetha. Yes. Ukuze umnqamlezo kaKristu ungalanxathisi. Nali ixhala likaPaul leloba umnqamlezo unga-endabulamapha uba nemesiji le ndingangayishumayeli. Uthi uPaul ixhala nalo leloba umnqamlezo ungalusi amandla awo. Ukhona ne-English version so that isithandaze. For Christ did not send me to For Christ did not send me to baptize, baptize, but to preach the gospel, but to preach the gospel, not with wisdom of words, not with words of wisdom, lest the cross of Christ should be made of no effect. ukhona le version ifunayo siyabonga. Cela uyafunde on the English. For Christ did not send me to baptize, Yes, ma'am. but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, Yes. lest the cross of Christ be emptied. Let the cross of Christ be emptied of power. Kumisi ingazetu.
apostle wendifunda Twitter fethu kule mayikhankanyeni i-history yale dolophi kuthiwa yiKorinte. Yidolophi le ibe ne-favor yokwehlelwa ngamandla kamoya oyingcwele. Njalo uPaul etyala amabandla kunesithixo ebesingakwazi ukubadonsa abantu ezonweni. Esi sithixo umsebenzi waso besigada abantu abaphethe iBhayibheli beguqukile, siba influence ukungena phansi kwaso. Esi sithixo siphuma kwindawo ekuthiwa yiBhabheli okanye yiBhabhiloni. iBhabhiloni ibingeyiyo idolophu. Phaa kwi-Old Testament kukhona indawo ekuthethwe ngazo ebekungezizo idolophu. One, i-Egypt. Nabantu ebebephethe kwezo ndawo ibingeyobantu. Bekuzi-system uSathane ebezisebenzisa ukubhayinda abantu. Masithetha nge-system sithetha nge-pedophile. Mhlawumbi nganika abantu bathathu kwi-Old Testament. One, uFaro. uFaro ubuyile kwi-New Testament. Wabuya enxibe uHerode. Nalo bakhona abantu kule ndawo okanye siyafana. Two, nguJezebel. Mawufunda in Revelation chapter 2 verse 20. uKristu uthobisa ibandla laseThiyatira. Uthi kuyo yonke into yenzayo ngengxaki kakhulu. Athi ke ingxaki yakho utolerate uJezebel. Tuteleze loba umphathi wamfaka i-strategic prophecy. Wamnikeza igama loba umprofeti. Aka-ashalisi. Usendaweni yo-influence. Three, indoda ebuyile uNebukadneza. Ibuye seyisesisithixo sizawuthetha ngaso. Esi sithixo kuthiwa nguArtemis. Njalo uPaul isibathi uArtemis ebesondela. Bangena kuPaul bengena ngawo. Bethomekeke kwiBhayibheli. Xa bephuma kuPaul uArtemis abakhayisele ngentayelo. Bayibone inyinyi le nto kaPaul ngoba abantu bafuna into eziphathekayo. uTimothy ke wakhala ngenyimini ebhalileka wathi mfondini ibandla liyaphela. Yabuyisa laa nto lilalela Timothy. Lushumayela udaba. Singisa ukwenzenjalo. Ngamaxesha axakile kuthina. Ngamaxesha axakile, ngamaxesha alula. Preach the message of the cross. Ngeso sikhathi bekunzima. Ibandla lisohlupha kuArtemis. Kule ndawo sifunda kuyo iBhabheli i-invade iKorinte. Ngoba xa ufunda uchapter 2 uthi amaGrike akhayisa nge-wisdom. AmaJuda afuna into eziphathekayo. Athi kodwa mna ndafika phakathi kwenu ndingolulamile. Athi akazanga nto engeyinguye uKristu Yesu. Naye athi mazange siphakathi imoto sizawuthandaza mfondisi afana. Naye athi mazange vusa isikhwala. Naye khange ndimbone ephilisa abantu. Uthi uPaul
njena abantu bemotoza bemfingela utuphoka mbona sakapharia umbona kanjani Paul kuba ngeke sethonywa wena Paulos walikitsa wena Paulos wawusizigebenga ngeke sebethwa wena Paulos ubungekho balimele kuba ngeke sesisiwa kuba apostoli kuBarnabas bamkhanyela bathi wena ungumphostoli suka phakathi kwethu until ubone uKristu lapho salikhalasa yabuyela eDamasco for 14 years yaphinda eMasisi yaphakaza ayibuya ibuya bephuthekile besidla isidlo senkosi eGolide begeza yemaphakathi wabo kanti lokhu nje kunikela unikela kude tawakela kuyinkosi osuke yanikelwa phana yawuphinda bathi awuphi kwethini inkosi inikelwa kanti lento nikelapha anisuki kolokala anisuki kwelesibili ndiyaphela kwelesithathu andiyazi ngoba bendikumoya kodwa ndibona indoda phaya phambi kwayo kunwako lwakhe leklasi emva kwayo yaphuduma funa izojolaza kuleveki ndizoqhoma loo ndoda ayahawula amayeza ndizoqhoma loo ndoda ayahawula amaphakathi ndizoqhoma loo ndoda ehlazo izibhakaphaka. Just give me 5 minutes attendance. Oh my God! What a week! Rubrazika Topomo, Kaporosia Kata, Kalabasaka, Kabarakata, Kulamasakata, Kolomosaka, Parosakata, Pukatapolia, Kalosaka, Lemrosikata. My God, uyibona ngento ezimbili xa invading her. One, ubona ngoba lukewarm. Abazalwana bathi awazi basuke endlini bomile bena 10 years 20 years 40 years bafike bayisile inkonzo ngoba umsebenzi wabo ureceive abapartake aba-edisi abathandazi onotawe yazi ibhobheli ifikile lo ndawo 2 kutshintshwa amagama ngoba thina sinamagama sinamaministri iBhabhiloni ithatha umprofeti imethu secretary akake kumprofeti zidwathi zetawo ibaleke imessage kaThixo ngoba umprofeti uqinyekile iBhabhiloni ithatha indoda kaThixo iBhabhiloni iyothule ifake kwiprosesi yegama iBhabhiloni i-invadile sizayihlakaza sizayihlakaza nabaprofeti batsine bahlale endlini asuze uyitholareyitha funa nikele abangafiki nikelele nabasumamele kulife nikelele nabakonekte emkhathini uba namfana ufikile sizoyilobula iBhabhiloni eCape Town. Chapter 1, Apostle, verse 4. Unakeneza ukupi command to go only to the Israelites. Find men with great wisdom, handsome, bring them. The Bible guides it. Otanelakriba ubabanga zindolisi ngokusha ukakumkani ayithetha uba bangazindolisi the rice ithi
Jerusalem kutyalwa iBabylon. That's why uDavide uthi sahlala phansi salila ukuthi masihlabelele ingoma zoThixo wethu sathi singathini ezweni lokuphithwa sihlabelele ingoma saseJerusalem. Rakata the same David kadewele namaphesheya befuna itsheya ngoba yayiseka sekho endaweni yayo bayibhaqileka le wayinikwa aphathito wathi aphathito mayiyohlala kwami ayohlala kwintaba yaseZayoni. Entabeni sablowing trumpets vulekani masango ziphusha itsheya ziphushele endaweni yayo nohluphile otsotsi benziwe idekon amagidza kayitsheya ingekho sendaweni yayo uhlabelela abantu who are not holy kayitsheya ipresence ingekho endaweni yayo uculwa ngegift aculwa uThixo setshenziswa usipho ngoba uThixo akekho as long igift ikhonile ngoba iyakhona igift uThixo angabikho yahlala kukhonzwa ngegift uThixo engekho uyafunwa uThixo. Wathi uDavide wahlakelelwa zathe zalo ulelani kuYehova kuba elungile neba kaYehova engunaphakade ubuyisela itsheya yomqophiso. iBhabheli njengoba i-ventilator itshintshe mindset. iBhabheli ayikhonqi nzima ikhonqi ingqondo nicawe ngoba kafikanga as long incwadi zibhaliwe. Neyouth wekibela igama lokwenza iminikelo nokuthixo akekho bahlala abantu bajabule uThixo engekho. Yazi aim yokuza kwethu sizofuna uThixo nomuntu emsayo makukwenza umuntu osondele kuThixo nomuntu ozawubamba imike makufunyane umuntu osondele kuThixo nothi umuntu otawayo ngoba abantu bayatawa bekude kuThixo bayatawa abantu bengekho close kuThixo babe nefavor ngenxa yamaqhinga nothakathi. Bathi benyuswe baziswe ngaphambili bahlaliswe kwindawo erayithi ngenxa yezenzo zabo ezimbi uThixo engekho. When uThixo ekho akakhonzwa ngamaqhinga, uThixo ukhonzwa ngeholiness. If i-holiness ayikho noba unezitayile kangakanani hlala phansi xa ungekho gcwele. Xa ungekho gcwele ungenza bekude simbhudabhude thina abantu esimaziyo nguwe kwindawo erayithi qha awukho kuyo. Indlela yokuphakathi kwemihla iscientific umuntu uthetha ngezilwimi ephakathi a-interpret isiprofeto ephakathi aba bakhoya amagqwika ningawalindeleli kwakhalwakuthala ayatreyinwa ukucontain umlilo kuthiwa zii-grand masters bahlale emkhathini bahlale enkonzweni badumise besuke emkhathini bacontain ukhonza kunye nokuthakathi. That's why ibandla lingena basi-intercessors liphandle ngoba i-intercessors zitreyinwa ngusathane ukuhleba izenkonzweni iyasindeka zindaba izenkonzweni inhliziyo iyasinda igcwele indaba ifika apha ingakwazi uthandaza
ngoba igcwele umoya kaSathane. Ibandla lingena intercessors, libandla lingabiyelwanga. Elo bandla lihlala likhalasa uba umfundisi akana message. I-message ayisuki kumfundisi, iphuma ebandleni elithandazayo. Xa lingathandazi ibandla iyalahleka i-message. Kwabantu bayi-50 bathakathayo, nifeyise umuntu oyi-1, nenzani nina, nisendaweni. Kodwa imizaya yekwayo ukuthandaza kuyaliwa. Wow. Utata li-elder kulokhu beseseni. Wafana nomthandazo ka-7. Abantwana sebeyazi uba utata simgqibela umonwabo enkonzweni ekhaya kuyaliwa qha. Amadimoni xa efika emzini, into yokuqala athatha umthandazo. Nilale nibukele i-TV, nivuke nibukele eTV-ni, nikofa ifowuni usuku bonke. Moya ngcwele baneqanda bakudala ukofa ifowuni uthuke kanciphi nibukele efowunini, ukhontrola ngamadimoni. Break amadimoni ngecawe. Funeka uhlale noThixo. And njengoba uhlele ecaweni nje iminyaka unga-enjoy isihoko. Unga-enjoy uba secaweni. Bheke esirhobheni una-20 years. uSathane angakunika imiliyoni esilongo ungasuye ezulwini. uSathane angakunika imiliyoni esilongo ungasuye ezulwini. Ingxaki kaSathane kukunyathela kwakho izulu. uSathane angakunika yonke into efuna emhlabeni, uvala izulu. That's why kwindlela ebheke ezulwini suqeka. Iba ready uba ungaze ungabi na-friends xa ufuna ezulwini. Nkosi yakho. Xa ufuna uye ezulwini ungalahlekelwa yifavor. Ufuna izulu, mntomtha wasemfuleni, angeke ube ne-friends uphinde ube nezulu. Ngoba umsebenzi we-friends kukuthatha ixesha likaThixo empilweni yakho. Zalihla. Every time udicide ukuthandaza, zilisasa siyahamba siyaphuma. Alamini xa ugqiba ndizawungena kwi-fasting, ii-friends zithi masiyodibana kuyodliwa, kuthethwe indawo. Soze uhambe noThixo uphinde uhambe ne-friends. Friends, ukwindawo, ukwisongo, uthumile. Ngandlela iBabylon esivale ngayo kunzima ungena kwi-fasting silibakhe. Abantu bathiwa iyamenyezela uba yi-fasting isasa amadimoni enza izifo zenyama. Ungancazele below 30 years. Below 30 years. So hlulwa yi-fasting. Awungafiki naku-30 years. Yakhumsa. Uzitsotsa ngokwazi kawo. Waba ne-favor yoba clever. Inkonzo indlela yokubalekela. Fihla izolo. Ngoba uyathanda ecaweni basithelile ababona ubona ngwedwele ngoba ugcwele isilungu. Icawe ayonto yangqondo lokamoya, ayiphatha ngengqondo icawe. Cawe iphatha ngo-Holy Spirit. Ngoba ungamanipulate kangakanani na siyeza. We will destroy you. Akuthutyelezwa xa ufuna isikhundla. Akumanipulathwa, akuxoxwa xa kuyokonyulwa uhlangene esikoleni. Bhalela abantu uba nindonyule. Why ufuna ukonyulwa? Awukwazi ukhonza without isikhundla. You don't have a ministry. Wakuthukisela xa ungafakwa ngekomitini usola abantu. Wangena ngefestile, sakungene ngesabo. Baninzi abantu abathwethwile empostini. Funeka siba-irritate.
to the level of baphume efestileni bayongena emnyango. Awuzukhona ukutsotsi kule veki uzawuhlala endlini. Manje nabanye otsotsi bayohlala phezulu batasi. Benza lokho utsotsi ngeke tu. Manu wenza levo ngeke kumelane la. Ayintombi. Ya. Don't post the kind of dynamic and tell them, so don't take what 30 pay. Now money free. Please, why am I train upon? I'm going to a condemnation. Or but how condemn, you take your piece of your soul to the devil. You start at the cross, because what fully trees you, I fully not know. In trees you, we are answer, in living bulletproof. See the class that we call, see that as we part. Once it is you are naked, but that your peace, in condemnation is from the devil, and the creator, you know, to ask forgiveness. When all people in our son of a shop right after 5 years, was a cow in our shop right, no church. Okay, it's free. 5 years. Ubali sebe ngomba usebe ngerebi ufa ngo so ngenwele sishoba wazalwa ngerebi usathana usahlukumeza ngalokho ngoba awuzuphinde uyele siswini God awuzuphinde uyolungisakho into ozalwa ngerebi ayenzito ungathinta ufika uMoses owazalwa mama wakhe wamkhabeleni wakhe wahamba phakathi kwenyoka nesisi saselwandle walokhulela abafana uzawufika uphinde ezulwini. If you are son of a leg, don't open your heart to the devil. Hey, if I'm a fool in the car, he must say dead. Don't bet the money Sunday put one. Don't come Sunday money put one. Who calls up, who comes to Yakitima. We will destroy this week by the message of the cross. And for today's go to Shaka. Paul Apostle. Soka. Endurance in shop 120 years. We are shooting Shabi. Hey, Falato. Obabia Suya. What of you? A Calvary. Yasugaelwa. 10 steps to glory. Go to Calvary. Yasugaelwa. In messages in Paisai. Yasugaelwa in glory. Yasugaelwa get gift of the Holy Spirit. Yasugaelwa ministries. What to Paul was shopping. What to tell you Sugaelwa Gakaka. Go to cross in La Pata. This only trouble let away. Tinebuli said, Apostle Felako. This only trouble. I will contend in our ministries. This only to anyone to live fairly. I appeal. Abaswiano. Jawabuasa. My pagamis in your beside a cabra the son of the said and
message yelibasha uKristu message yale generation uKristu ngeloya uKristu mntana akhupha intombazane ezulwini sense of God. uKristu olahlisa utshwala uKristu Thixo sandelwa ngamaciba xokayo umkamlezula phatha uyelani khona manipulate nakhonza igusile abanye kwabuya amathandi abo bakhonza ngayo wenza izasiso ibhuqe ekhanda xa usukiswa ungena qala ayibetha igqibe silive nalo lisisa athethe isibhibisa phakathi kwamanzi ayivaliabe silivalekile siphusha nge-emotions yini Thixo beseliphakathi kwethu sidinga abantu madoda kule nkonzo yasemfuleni abazawukhunjuzwa bathi uJesu uyaphila sidinga abantu madoda kule nkonzo yasemfuleni abazawukhunjuzwa bathi ligazi elihlambitsiswe sidinga abantu abazokhunjuzwa bathi wahlatshwa isonete naso unekwa aphiwe hlazo uyizolo uyanamhlanje uyanaphakade yohlule izulu sohlule igcwaleka siyaphela izilingo kodwa uJesu akahluli kodwa uJesu akaphelelwa amadoda amagifta ayalahleka kodwa uJesu akalahleki iprosejure ziyalahleka kodwa uJesu akalahleki inqubo iyaphelelwa kodwa uJesu I preach Christ for the cross, for the cross, for the cross. What day 2? What Balega keep you? What day 2? What day 2? We saw winning. What to Alama now keep you? What day 2? No, for Sunday. Who should I keep you? Can I say something? Who keep the number from something? What foolish be? Didn't say, you know, as by this. What foolish be? Let me say, let me Alama now keep you. What day 2? Every celebrate yes, so we need to pay 3 months. To me, we can charge of Chile when you are. Sometimes, Calamino Chile, and but my money go to Lamina will cost. Hey! It was you can talk more than not trust. I had you on Chico, but it was out in the night week. But in my living, I kept a walk on the Kapu, then to my Islamata. I'm over Murisela, we found this in the government. What a good day, too, says the Malis and Okipo, who crashed. God, God is Christ by a sense. That was who Falik is about a good.
bafuna uyeke izinto eziyiyeka. Abantu bohlulwa ngumtholo kodwa bafuna igqala ezithile. Bahlele emtholweni bohlulwa ngamathumolo enqondo kodwa ubhizi uphela ngegqala ethi bohlulwa ngengqondo. Ingqondo yakhe ayikabikho renewed. Uzabukela i-pornography, uzohlulwa i-pornography kodwa ubhizi uphela ngegqala ethi ziyaphi igqala ethi uzohlulwa i-pornography. Leave Christ. UKristu uyayibonga inyama. UKristu uyayidla i-appetite yesoul. UKristu uyayidla impakamo yakho. UKristu uyayidla i-pride. Endlini one-pride ngayo utaba ukukhonza i-pride. Yazi i-pride kwenza ube mkhulu nalapha kuyo. Base iphezulu i-pride yakho uxaba ngokuhamba. Xa ubulisa abantu sisizane ziyi-4 bathi uqale nabantu abanye bayakunyisela xa ubulisa. Pride ungubani wena? Wena wawuqala uholeni ekugwini 2 years. Wangcono. So uqala ukukhonza. Fika uhlala ngasemva. Njengoba wazakuthina. Into befana uyayenza uyayazi uba izakwaziwa ngumuntu ayikhangele bazawunyanzela umuntu bazawunyanzela abantu yazi kanti ungakwazi ukuyenzela konke benye indawo abantu bayamkhalazela bathi ubulisa ngendlela noma ubulisa ngendlela engakunashushu ndiyabuza mna ubulisa ngayinto ngendlela engakunashushu kuphayi xa ibulisa ujonga kude athi kanje isandla sakhe ngizimele isukaphi ningakhutshwa ezonweni uzova abantu abashushu okuliseni angancaba ndingamshiya ndingagqitha phambi kwakhe zilukela indlela yokukhonza awukhonzi ngafeeling awukhonzi ngaemotion ukhonza ngecovenant ukhonza ngokuqophisa. Ngale nifike nibhala ko-Facebook baniyavalelwa ecaweni yakho sisi anivalelwe aninato. Awunato suqatha abantu uyafa awuvalelwe awunato awunento sozuvalelwe futhi ujona zekoduma besohlulwa ngumfana ona 7 days ekhona athi xa kufundiswa negqipha anqumle lapha ayishiye idyasi ngenye imini ahuphe phakathi kwabo badume baye phaa bathi bakubanjwa amahasi ibuye emandeni qabele kodwa befundisa bafane ekoteni umfana uyaphazamisa lo abanexolo bathi bandikhombe nomfana kanobuntu uyaphazamisa kwikoti elandelayo ndiyini wathi yafika into engikhuphe ebhodila ngibumla phezu kwahlobo zam awuvalelwa xa unophika uyinyawe wena khona ilevelo engafiki kuyo xa sowufikile iba ngathi udliwa sizinto umkhulu wami yaphambana ligeza ndingalebona umkhulu wami uyaphambana ndingazovala ndinefuleni ndinothuze ngeke mna ndithi ndisuke enteteni kuphila abantu ndithi xa ndichithike enteteni ndife kuthiwa khawuleze edolophini uyelwe hamba ne-underband ndingazobanjwa ngumntu ohlumbuso kwakhe ndibhuduke maguyeni ndibanjwe ngabantu hlola burusika hlola kubathakathi benkawo hlola
yabo makasuke ebantwini, amehlo yabo makasuke endaweni. Isizwe silinde wena. Njengoba usilwa nje usingawunikwa kule region, akula kwe region. Into yakho ayifuni region, into yakho ifuna izizwe. Uyafika nini esizweni? Xa usalwa nabantu basemfuleni uzofela apha. For the cross of Christ, the entity of its power, Jesus, for the message of the cross. Yanganazele sokwe. What's so poor comes? Is your Swahili is ruined? Is your Swahili cross? Kescatu Satan and better than the funny message. Kescatu Satan and Niate and the Satan Greece. Kescatu, I'm a demon, a Shalabaya for 3 days, a heart is what I said, Shana Wakulini, but the city of my father, what tool? Who is right to number the tool? For the canals, Tambo than a tent, a father the goose. Go to a tire figure and the cross. What a naked one. Oh, Shama. Elata. Lasipa. Nothing else in Peggy. Who crashed to it? Not. He lay go in the beginning. Cascade is in color. Who take the message let there be life. Anti-light let play. Let God. He may information in your life. Who take to let there be seen. I said to my back on the watch. Let God tell it. He may reform your watch. Umethu umphobile wathi lisana ngamali umariko useko mnombo wakhe kodwa uJohane akena mnombo uphethe scholars wafela netwenza matolisi that's why it was just a Roma. It is Italian. It is Mama Felonia. Amazo Pumakawe. Masuka Polisu. Polisu. Onamacha. It was the Palestinians. It was one. Look at the watches. It was the Tama. Segegami. Atikadiko. Go to Christ. Kadishala Prakoti. Tishala no Yadamabatu. Tena Sefrega. Semapala Usata. Okana Bosa Soga Kona. Sase Shale Role Sweet. Amateba. For 3 hours. Ubulizwe usemqamlezweni
bagqibile bamxhazula iphala. uGabriel akanamaceba, uyise akanamaceba. Inye indoda ezulwini efuza igazi, abanye bahleli abanagazi, kodwa uJesu liyaphalala, aliluzi manje, aliphelelwa manje. That blood still have power from generation to generation. Elagazi lisenamandla from glory to glory. Elagazi lisathwele amandla from power to power. Elagazi liyaphila. Kasi liyeka sithi abafowethu babaphelele etafuleni. Yafikwa ibukela ulizwe, uhlala ngayo, bamngcwaba ngoba ulizwi akangcwabeki. Bamfaka phansi komhlaba. First day umhlaba waba namandla phezu kukalizwi. Second day wanyakala umhlaba. Yevuka lapho, yavuka isemandleni, waxhasuka phakathi umhlaba. Yavuka ithwele ubomi bayo, yabheka kwelabafile, yayofuna izithixo zaseHadesi nezasezulwini, yazigcina esandleni sayo, yashumayela kwimimoya yasesihugwini, yanyuka nemimoya, yabuyela egwabeni layo. Uyahleka uSathane. Ngo-day 3 before isonto, umhlaba waqhaqhazela, waphuma uKristu, waphuma iingubo zakhe ziblazulile. Kukho amadimoni avuthela uYesu emabandleni uba imeseji yakhe mayiphele eqongeni, so that abantu bakhonze bengahlambulukanga, kodwa diredi ukuyibuyisela, diredi ukujoyina abantu abaphethe imessage of the cross, ngoba sihlutshwa imimoya emdaka sakata emfuneka siphakamise amandla omnqamlezo ukuze imimoya isuke phakathi kwethu. Kumnqamlezo eyathi xa ingafikanga egunzina ndiliphala eliphatha iphandle ngakhe ndiyibeke engquseni, indoda ithanda okosana icross eyandikhupha ndihlala phakathi kwamaxhapazana. Ndandisehla impama, ndisehla iThebuku, ndingumntwana esikolo, ndifunda. Zange ndandirehab, zange ndandijele, zange ndancedwa nontlalontle, kodwa ngeke ndikhohlwe into eyenzeka ngumgqibelo. Kwafika indoda yasemnqamlezweni, kakade uKristu akandithuma ngabhaptiza. Yilwane ngobhaptizo, kodwa uKristu wandithuma ukushumayela eentaba ezimnandi. Ndantonjoloza maziyakuyekwa eentaba ezimnandi eKapa, makuphunywe Sunday, kungayiwa sendlini, kungena esitratweni, kodwa nalo nako elaphayo, nako uJesu awafakela niyala kuKristu oyosindisa leCape Town. Message of the Holy One. Message
awuyifundisa incane holiness osisi nawe teenagers nawe inyanzela incane ngoba nina ngoba benizi-teenagers benisela utywala ngoba benizi-teenagers benisemthulweni iyo nalo xa ubona i-teenager uphatha ibhunguzo uyivithele awukwazi ukohlulela uba umntwana 18 years angaphila ngaphandle kwendoda uthi uyaxoka ingxaki zange uyazi umntwana 18 years uyaphila ngaphandle kwendoda umntu ongazange ayiphile i-holiness akayazi cinga fona bonke abantu bayajola ungaphazanga thina sihlela amakazana ekhona abantu abashumayela bejola ungazi ulinga ucinga bonke abashumayela bayajola ababhala amakazana efowunini ayazenza izitayile siphuma phakathi kwabo akuyo excuse ukujola ushumayela ma unqamleza ungaveli kulula ukukhonza umthunzi ngoba into yenze kuneveze emntwini message of the cross. Abantu abajwayele nje uyavela ubuxoki bakho nangokulwa nawe because uma into uyakhilela kwa ubani wena indlela okhonza ngayo ayithi uphile nawe uphambile buthithe namaxesha ngoba into ekhalazelwa uphambile khalaza qala siyalityaziswa ikhutshwa ebusuku wena uthatha i-60,000 uyothetha amangcwabeni ngo-12 unikela nge-10 rand awuthatha i-100,000 wenza umcimbi wotywala wena xa unikela uyakhalaza yona le nto ngena grace yokusindisela ngabantwana nhliziyo yakho igcwele ukukhalaza konza uthi uyakhalaza uyasola akakufikeli wengqondo amaqhubu sisemakethe kodwa susuye emnyama zonke impahla esizithengayo sizayodluliswa kwisikele eminye izawutshantsha ibe njengengca eqhayisa nge-50 years esekawini ayenziwe isevisi ayenzi into ngoba ungahlala ngasemnyango xa bebaleka uthi wawukade ubaleka wayekelani nanendikhonza lexhego kuthiwa kutata ungqolongo linga-90 years lalingakwazi ukuthandaza ngesithofa lathi langayivalisa icawa ngoba xa livala icawa lilihulu ukhushiyana siqala umbheke emnyango alikwazi ukwenza ufefe lithethe ilanguage engaziwayo uyingcwele xa ehlile wehlela amaxhego ehlela wokuntu ngo-10 lokuwe ungisiso na-30 ungisiso na-40 so unesidima secawa at the age of 40 years awusangeneki unesidima sikasathane at the age of 40 years unzima uthandaza wanyeka nozukisa baba isidima asikhonzi nasidima basikhonza ngomwendwela at the age of 50 uqala umthandaza sakwenza uchairman sagqibela ukwenza uchairman awuqaphe ukhonza isigudla ufike ecaweni ngaphezulu kwethu sonke sohamba becaweni ngiyabona mkhulu mnandi sonke siyakhula spiritual umile xa ume ngaphambi kwethu awune-governmental spirit you don't have authority. How can you lead us without authority? Ayekufakwe komitini into ongamkela kwethu wena ngoba uzaqayime ngaphambili asisinde asifundele izaziso ezingathi zingamadimoni message of the cross. Christ Jesus, the ruler of the earth. Christ Jesus, the mediator. Umuntu ulizwi uxolelaniso phakathi
siphethiswa yile ndoda. Abantwana bethu bayafunwa ngakutsholaza kodwa le ndoda siphapha ngayo. Haleluya, siseka ngayo, sihlangulwa kuyaso. Kuyaso. Yabo tata, yabo mama, kuyaso. Kunomoshika, uliyakala masinga. Oh,